Punong Aikrian ke VPP u Dr. Pat Skemmer ba ulapan syai baha ka baide ba ka jingji di ukertong MDC na jayaw mauprem namar ba Denzel Shen uday upersa jong un chairman ka State Election Committee katau Dr. Kara H. Shen. Ka committee kamsyam lasya ya u banyadon lang ha ka committee Henry Ladon dakiwe pat kidekot jongka. Nang ta ha ka baide bat ka soring kham ha ka executive committee ka bala pediang ya ka jing terwa na ka State Election Committee ya ki kertong MDC u MLA ka mauring kening uba HS Kharbran umsyam nadon Henry ulah pediang pat ya ka rai jong ka executive committee. Em ngâm ông bằng in pe ni nong ni sia pe ni sia rai ka e ka ba ba e nak mata ka parti ba ke ba e nak mata ka jela e ka ri ba ke sai bin ri un sim tak tak ka lu ba e ngamong ba ngin sim action ngin nam sim action na ngin le ngamong ya ka ngin pe ya ka lu ba e anda pi ka wi nong ba ngin hapan syong kum ka parti ba ke keren ba ya perkhat ba nama ka cing temu jongi ka nong pantai ya ke jela pantai ya ka ribu ke jadin ri tiga pe yak ba bhai thi ko long kum ni namar ba kum kren ni haba yak selection of candidates jon sound ke bali ya baro khoi ni ya kunta thi ko long ba kum ka sorang kham ni follow kum ta hi kum ke molar ni follow kum ta hi hoi ke long kram ko por ka long kram circle ka pha tang ui ko teng thì sao là đón một phá kim ông bằng kim tay yêu ta cái tên một phá là bà ni open ya baru phải ni play ya baru phải thì kalau ini kita kalau soalan sahi thì kum i ba kharpran hagan ni meeting ke ba don akwai terek coba nai Oktober ka bangyara ya ka sorang kham im don ndai film object Kemudian barat hakan ni meeting ba akwai terek iklamwan na kai ka daw iklamwan i don sa Delhi kira nahi ba cuma kapan di mana bakal tam kira sudah di negara apa imdan ini pospon cuma ini pelong pada harga katerik cuma November ba in bisa pada case to case kung siya ang ipi kung ibarat na dalbar hindi siya iberiwa teman hindi niya harga aja arah pula election kacau ini kayak stick kebanyakan tentri kami kiweru ada yang isngo ba kita adon makalah kiwe parti kibiang ini ka mi lo kan ba kanok semua ka pediang ya layo silapa oh silapa ka jingten bagi aplian ke gong yuki kade ki bayor ki khot ki jongi ki ban la train am ta ka parti ki bari siwong ba tambam consulte i ke ba ka bomdan constitution ya kata lawan pedian kan ba kanok ba net chan ide bahaya bagi dalam seperti juga pi ka wi ka long kum de ho ide i Dr. Kara H. Chen ide president of the State Election Committee but i Denzel Chen ide persajari tama ka wi ka ba nakwa ba ne tu dak pasai pi ka long habang ya kren ya ka kis chong kamo prem ngim sha i ban kren but ngim sha i ban don ku nama kerja kis kaba ngilaban ko don conflict of interest de kamut ban ni tentang ki bombe tang ki wi pat ki khot chongka State Election Committee ni long ngi su thu ka tan re ni la sim ka proper precaution apa ka nar selong dai kan no lagi kan no ki kerteng ki ba ki terwa sa ka PPP kalis nga am don hangni tam ki yadan iba terwa itu wi long kum ni ko ma syuk keren ka naga ka State Election Committee ka don ru ka board pankai ya applicant tada ki applicant kibiang ni baki biang na gawai constituency hindi na gawai constituency kila bandong biang ni advice ki accordingly kamne bangi issue le mana ni ande even the advice also what the candidate is doing pi gawai ka long ba ko bongi ki MLA bakin kambiang bakin nam kambiang namar bangi ni don lagi jong kinong tere ki jongi te kinong tere ki jongi kitip bahaya ka parti kitip ka parti te ni consult ki
Te kamut pada batang pa don patang emali ula bandan kecite. Te kuma syukur ni piang ni kerong pa hapor election ru komplit tang emali dan tang MDC u batre sitong kapati hi baru kowe natu ki primary member ki active member ki tracy tom ki pejviet pejong ki yale ban penjob ki MLA candidate jong ki MDC candidate jong ki pakai job sa party te kumai nyape kuba MP election kali ka collective efforts nadu president hatu kitu ki the court sa party buat te buat bombi the court ki tracy tom na kabanta kali job sa party te menong ba tang MLA tang MDC in kamte ba ya tang tharai bakan no